Congratulations. This is now the signing contract. Pagkapan mo nga masakan sila, balsiman, why kiss the bride? Hari nga, mabot na rin, no? Amo na rin ginaulat sa tanan. Kabalungan mo nga, excited ka mo, bro. Excited pa gini si Jomar, si Rika Joy. Sa luwan, atong pampakan ang atong mga kauturan, si Mr. and Mrs. Jomar Lawrence and Rika Joy Balipagoso. Dumain mo nga, diba? Sa photographer na ito, mga 10 minutes duro, no? Para makapture yun sa camera, no? Ang naligan nito nga Kiss Jomar, Rika Joy, unofficial niya, wala niya pahanugot. So kung inyong Kiss the Bride niya, may pahanugot, digit niya, no? May lisensya sa mga kinikanan, no? Sige, Jomar, ready ka na? Ready na. Sige, Jomar, yung now Kiss your bride. Capture, bye. At capture na sige. Congratulations, Mr. and Mrs. Jomar Lawrence and Rika Joy Balipagoso. Okay, once again, congratulations on the couple.